ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adto iti sweldo kita alawas bakit? Awan ginatang ko apang rabyanta. Anya ngay nga tati sidaan ta ita, Reynald. Pasensya ka na bakit? Dahil talaang ngamin ti sweldok iti makalawas. Iso asa anak agim matang iti karnit baboy. Amok ngamin nga adda na patig apakausaran ti kwarta. Amukon lakay. Tiyan niya bakit? Gumatang talaangan iti tulang ti baka alako ni Tata Sergio. Aywan. Adung agpaiso ti nakita kidilim mabasa kiti pwesto na itay. Laokan ta iti petchay ken mais. Wan at damat pitchay dita. Gumatanga, tailutom lakay. Wan bakit? Naynayon ang tigatanga ma. Mayat day di ama isabaw kay. Agawa ang nga rudon ti agdigos, ta agluto kano sumangpetak. Kunaklakit din no asino ti bakit amasabat ko. Ha? Siyak ka di ti kasarsaritam, Marlene? Ay nawaw. Asino kumapay ti daduma kat datalaang matitao ditoy. Sa anak pa'y mat-abakot. Si kakit di mat. Anya ngay ta nakasupot nga imot mo. Ay kwa. Aguray ka. Dagitin samot tultulang ti baka alako ni Tata Sergio dagita. Iso nga agpaiso. An-anwam mo dagita atultulang. Awan mo't aso atarakin nyo. Ay kwa. Mayat day ti ama isabaw, mare. Maisabaw. Wan, naimas ti sabaw na dayto, inumanayunan itinatnatang. Saan matkit di apuro to lang At dapay, Ay na, kano tulang ti makitkita. nukas kada kami amarigrigat, mayat dayto ama isabaw, mare. Agbibisin na gito at tao. At day bagbagam? Ay, awan matkit di, mare. O sige agpatuloy akon. Naluto ka din, lakay? Wan bakit? Rama naman usto mo't laing titimpla na. Mabitlaan, tamangalaak iti kutsara. Dahito yan bakit? Mabalin dahito eh. Agnganga ka. Nagnanam, lakay. Mangirwar ka nga rudan iti plato. Tamang rabi ita maten. Mabitlaan, lakay. Ay nawaw. Apay ka di. Padigwak man danana norma ken tataundong. Ha? Magustuhan da nga ta? Apay kumaasaan kat nagnanam tupay. Mala. Atakin ka da ita bakit? Urayan nak mabiit lang daytoy. Aggidan ta ang mga numadamdama. Para kada kayo na norma. Ay nawaw, anya daytaw Erika nakaw. Sabaw na. Para kada kayo. Awatan nyo. Nay, agyaman naklaunay nakaw. Nagbangluwa. Mayat day ta nana. Adupay tilaok na anateng. Ay na, saan akon nga agluto iti sidaag, taadamot tan inted mo. Ay, mabait lang, tayalis ko iti malukaw. Isubli yun tula ang timalukong di tabalay no kwa nana. Sigurado ka? Wo nana. Di bali ata kakaruba tayo mat. Saan mat siguro ang mapukaw day ta? Sige. Isublik to nga rod no kwa taugasak pay. Agyaman akmanan nakaw. Narabyan ka ba? Anak ka. Wala ang tado tinagsaritaan mi ikigayim ko, tatang. Umay kakarudan. Tamangan ta. Anyat inuto yung amasida. Saan ako na nagluto? Tadamot inted ni Erika akarro ba tayo? Ay nawaw, anya ngay tingtid na tatang. Umay ka ataramanam. Nagnanam si ka. Ramanam anak ko. Nag-iimas tiluto na si ka. Tultulang mo dagita tatang. Wan, tulang tibaka analaukan itinatnatang. Agtungaw ka, tabangan ta.
Ay, oo na yan. Kas kayla agbibisin iti kastang aramiden nyo, tatang. Anya? Di yu pa ilaintad kin ni Blackie. Apay ko mga itid ko ken Blanque, ken Maysa, saan mo't apuro ato lang, at damot na yun na oh. No siya, diyak kayat day tatatang. Sa anak nga agsidsida iti tultulang anasabawan. At damot to lang nga intangal ti aso yun na Norma. Ah, ay, tulang tiba ka day ta, balasang ko. No kasta, pinadigwan na kayo dayjay nga Erika. Wanak ka, di mo naramanan, aya, nakita anang tadmat lang kada kayo kad. Saan ko pinagan ano nana? Ay nawaw, tapay mat. Dayjay ti padiguna. Tultulang nga danateng na. Saan mat apuro atulang dayjay, at dalat tamot na yun na akarnay. Kan may sa, naimas ti luto da. Sa anak nga agsidsida iti kasjay nana. Sa bagay, saan tayo matkit di ngagpapada? Sa anak mat ngamin ngagbibisin. Ay nawaw, di kaya't mo asawan, agbibisin kami. Ah, ay ko awan imbagak akas tanana. Basta, kasjay. Amom ka dito may papalit. Amo kon lakay. Amom? No anya ti ibagak kumakin ka? Maipapan man siguro daytan iti tultulang ti baka aginatang ko kini Tata Sergio. Isong agpay subakit. Nakadukanumo ti bagbaga day di Amarlin. Wan nga rod, uray la ibabain na mat da tao. Istoryaan nang agsidsida tayo iti tultulang. No agsasao day di babae, kasla sino abak nang. Huwag nga ron naimbaglaangin takaduan ka iti kalugaran tayo. Kat agsidsidamot iti kasjay. Nagnanam tupay lakay. Awan mo't kit di dakers no di na kaya ti kasjay sida. Tijak mat ngamin magustuhan kat no apay amasapul nga iruruman na tao. Dayta nga rod lakay. Agulimok kumalatan no awan na saya at nga ibagana. Nagatilakit di titila tayo di babae. Agsakit no saan ngagmarites. Iso nga uray simple abanag kat big deal kinkwana. Awan madlaw mo ka ni Erika, kabsa. Adda nga rod kabsat. Agpada tang araw. No iday kat kayat na ti agpadigaw. Itakit man manumatay. Nadlaw kumutlaang dayta. Nasaktan lakit de iti panagsasao di anak mo. Ay, dayta pa iti may sa aparikot. Awam mo ngamin prino di ngiwat na. Kayat nan sa ti madurab. Ah, saan kayo mat ama nang iruruman adadakkel na? Ngam no apay akas jay mat ti ugali na. Ipagarup na siguro, anasaya at tikas jay nga aramiden na. Apay di na amaw, apa kaibabainan na ti kas jay nga aramiden na. Agpapada tayo lang mat nga grigrigat. Ngam no agsasaaw, apaw, kas labak nang. Naku nampay kabsat, saan kamin tupay nga agsidsiday ti karne di balay? Ay nawaw! Kumusta ka matan na kong? Nasaya at latamat nana. Italaang manan ngay may kagimatang dito istor ko. Wan ata italaang manan nga adda kwartami nana. Ah, ay wun gayam. Adda kayat ko ngay bagakin ka. Anya dayta nana? Nadlaw ko nga men, aman manung agpadigo ka kalpasan ti inaramit ni Marlene. Ah, dayjay ka di nana? No siyak, maapresyar ko dagijay ngar aramidam na kong. Agpaiso nana? Ay wun pudno ti bagbagak. Itaapanawan, manmano ti kalugaran akasken ka. Managparabor ako nada. Nakababain lang amin timangted nana. Amangan no inton madamdama kat sarsaritaan naktumanan ni Marlene kadagiti kalugaran tayo. Ay na, di mulatan ikaskaso ni Marlene. Agin babak nang lahang dayjay. Ni tatang na mismo tinangibaga aman manudang agsida iti karne. Anya? Nakita ka naggapumanan ni. Pangaasay Marlene, di mon ibaga, ti ibagam kumakanya. Ay nawaw, saan pa'y analpas No nana. pa nang dadaal mananday ta iti padam atao, ikam iti prino tangiwat mo. Ni nanamot. Nakita klaang matiintad ni Erika at tultulang kada kayo. Naa, kaibagbagak lang nga ikam iti prino tangiwat mo.
Sidsidain niyo mga minti para ko maitiaso. Nasustansya tupay dayjay. Kan saan mat apuro atulang dayjay. No siyak ni Erika, saan akong amang ted no tultulang maglaeng. Pulos tupay nga awan naramanak alutom. Uray na minsan laang kuma. Ha? Ngam no agsasao ka. Kasla kabaknang. Anya? No saan ka ngagsidsida iti kasjay, aguli magkalatan, saan amasapul amang isawang ka iti dakas, naawatam. Nangalaan nyo man kadagitan, tatang? Ado ti itlog dita. Mangiprito kalata ta isuti si daam. Ay nawaw, apayakas ta kayo, tatang? Hindi mo disturbon ti pandangan ko. Kasla aso kayo magaya man. Kay bagbagakla di mo disturbon ti pandangan ko. Kababain kadagiti kaaruba tayo. Kasla agbibisin kayo iti kastang aramidin nyo. Alaman nga rod, gumatang ka man iti karne asidain ta. Ha? Kabailam ti gumatang iti karnet baka. Ay, kuha, tatang. Oh, makitam dita. Agpapada tayo laeng, agrigrigat ditoy. Isungag tanang ka. Naimbaga-bigat mo, balasan ko. Anya ti masapul yu, madam. Ayan ti balay ni Marlene Reyes. Anya ti masapul yu kung kwa na, madam. Singirag ko matiutang na kanya. No kasta. Adda utang na kada kayo, madam. Adda, balasan ko. Kanayon na nga iba ka nga agbayad to kano. Ngam awan mo. Saan mo na nagparparik na? Iso asya kung timay. No kasta. Adda gayam utang na. Una, di makulun tanabayag asaan ang nagbaybayad. Makitkita yu tay yelo agit, madam. Ah, iso day jay ti balay da. Wen, madam. Agdiritso kayo latan ijay. Madam? Apay, naklaat ka, nakakita kanya. Kasanoan na amuan nyo ti balay ni, madam. Di mo timbagakan ka, nga oray sa dino pa iti paglimlim mangam sa pulon ka. Agbayad ka, iti utang mo. Ay, kuha, madam. Ay nawaw, sana siya tulolbodam na. Madam, awan pa'y ngamin ti kwartak ita. Saan ko naparikot na ita? Nabayagan ti utang mo kanya. Isog agbayad ka matan, no di mo kayat amaamuan tintero a baranggayo ti angot mo. Ay, kuha, madam, saan kumamot akas ta, Agpanunot kay ti pamuspusan kunak manan. Sana siya ti kalkalabanam. No, sino pa'y nagitagin babak nang agsasaw? Pangaasi yung tatang, di yun na yunan ti sakit ti ulo. Adakin ka, numasaktan ka iti ibagak. Ngam nagalas ti kastagalad ti may sa tao. No, sino pa'y ti ado ti utang na? Isu pa'y ti agin babak nang. Anya? Nakababa nanak ko. Ay, di yung dakdakamatin iti sabali ti may papankin ni Madam Amanda, tatang. Oray saan ko adakdakamatan. At dadagiti karuba tayo, anak ang iti nagsaritaan nyo itay. Padasan dati agistorya ta. Pakitam na ita, si kapay tinapride ita. Apay, kontrolado nga raw, ti panunod da. Ne, tulang matiba ka dagita, tata. Uwan barok, isabaw ko man. Naimas ngamin, itidyokan bakit mo ka. Aywan, naimas dayta, numalaokan itinatang, tata. Padigwan kayon tumano kwa. Tapno maramanan nyo matilutok, barok. Aywan na. Kahit kulaunay dito, tata. Ayun gayam. Asino siya babae na pan ije balayo, hindi na minsan ngal daw. Tinakautangan ni Marlene, Amanda ka no, tinagan na. Nukasta, pudno nga dautang na, tata. Agpaisuti na ibaga ni bakat ko. Wala ko, pudno nga raw. Ay nawaw, sagad kas jay ti panagsasauna. Wala nga raw baraw. Sakmutan dagbay ni tikas jay ugalyan na. Agin babak nang kat na ilumlum mat gaya man iti utang. Anya ta ilot-luto yung tatang. Nagbanglumutan. Tulang tiba ka man na. Nukas na, gimatang kayo man. Wan.
Isulaang mo ti umanayan ti budget ko. Ay, nawaw. Nakababain kan Tata Sergio. Kan kadagiti kalugaran tayo ang nakakita agim matang kayo iti tultulang. Anya ko matinakababay ni Jay. Panunutin da nga agbibisin tayo Ay no, sana nakababain ti inaramid ko. Tinakababain, kat agin babak nang ka, kat nailumlum ka mat gaya man iti utang. Nagsakit mo ti kasta pa nagsasauyo, tatang. Siyak sa mo ti patpatamaan nyo. Asino ayat ti kaslabak nang nailumlum gaya man iti utang iti dayto abalay. Tangiwat yo ka di mo, tatang. Nakababain ka dagiti kaaruba. Adamot lagayang bain mo kay... Kumusta ti utang mo? Ay, nawaw. Kasano anaamuan nyo ti may papan iti utang ko na Norma? Kaano ag dinamag dito'y lugar tayo nga dagsing-singer di tabalayaw? Anya? Jak amaw no asino tinagapuan na dayta nga istorya. Ngam tinangag ko nga ibagbagada. Kaslabak ng kanaw nga agsasaaw. Ibagayo kanyak no asino ti mangiwarwaras iti kasta adamag. Taikan kayo iti gunggunayo, nana. Ay nawaw, jak amaw no asino. Kan maysa, di munto pa'y mabayadan ti utang mo. Day takit din mangtad iti gungguna. Ni nana mo. May mayadan ti agsida iti tultulang. Tinapatag, awan ti dakkel nga utang. Anya? Saan anasayaat nga iruruman wano uyawam ti kasasaad ti padam a tao. Ay, makapaasar kayo mattatang. Ay nawaw, apay ka day. Awan amok abasol ko kan ka Amuyo no anya ti ibagbaga dagiti kalugaran tayo, ha? Diyak mo. Naarte akano, kat nailumlumak gaya man iti utang. Di talagang gayam. Apay alaeng, nasakit nga ta itirik na tikas diyang ibagbagada. Ay nawaw. Anya ko matipagsakitan tinakam mo. Kat pudno mo tinaisawang da. Inuto lang aruda na baybayadan ti utang ko kin ni Madam Amanda. Kastapay lang karamidan da. No saan mo kumangamin nga inis-istorya ni Erika? Awan kumamad ti mangag mo ita. Anya? Pudno mo't anak ka. Iso nga da may baga ti tattao ken ka. Takas tamot nga min ta aramid mo. Kunamlan asino kang agsasaaw. Nalakakin ka ti mangiruruman iti sabali a tao. Saan mo tin itatatang? Saanan? Ngam di mo mabaliwan no anya ti panagkita dagiti kalugaran tayo ken ka. Kalpasan ti inaramid mo. Amok Ay, nagbalatek madlaang ken ka dagiti dakas nga aramid mo anak ko. Si kaamot ti talk of the town. Gapo ka dagiti utang mo. Iso agong gunam. Dahita ti malala ti kaskeng ka na uyaw. Ay, nawaw! Iti kaano man, saan apakay dayawan ti ugali ama nagdilaw kan kinamanaguyaw. Agbalin tayo lata kumaan na pakumbaba. Laglagi pan tayo asaan amay maysa ti aldaw. Ang mga nudumtang to ti panawan, nga agbalatak matla ang kada tayo dagiti insawsawang tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.